tunajidanganya kutokana hebu aseme ndio nguvu. Nguvu inatuishi. Hakuna nguvu, ni akwantire ndio tunakuwa ndani. Uyu ngwara avuga ati ifo ya kwetu ngo turi muri avantire, ngo niyo mpamvu muri kubona ngo hari kubaho impfu nyinshi, twebwe wazalendo turi gupfa cyane. Aha mwumve sana juu ya ukumbafu yetu, ngo turi gupfa cyane ngo hejuru y'ubucucu bwacu. Unakuwa nakutana mtu anajikonsantrea na watu 12 anakuwa ku telefoni naenda kageregere ndani mudatari, ugasanga ngo umuntu ngo ni umuzalendo ngo ari kwihara ngo n'abasirikari cyangwa n'abantu ntanubwo abita n'abasirikari ngo abantu 20 wakabagiye kuri telefone ngo agiye kageragere na kageregere. Basi badanganye hapa kuna muzalendo ataenda kapigana kageregere na mwana. Reka mbabwize ukuri ngo nta muzalendo uzajya kurwana kageregere. Sasa mende kageregere nasema ba viongozi wa wazalendo biko hapa ndio mpatia ngombe mimi makaraki na sinye mbele ngo igihe muzabona ko ari umuzalendo ugiye kageragere ngo ndi kubibwira abayobozi b'abawazalendo muri hano ngo ngiye makana kinzamuhinga ngo ndayisinye rwose ngo nzahita nyimuha. Ngo ndabivuze ngo n'Imana yo mu ijuru rwose ngo nzahita muhinga. Hakuna muzalendo ataenda pigana kageregere. Ngo reka mbabwize ukuri nta muzalendo uzajya kurwana kageregere. Hiyo unasikiaga naenda kageregere liberation. Avantire yala ile. Uwo muzumva ngo ariko babwira ngo mumbe ngo rasiyo ngo ngiye kageregere ngo muzamenye ko ari avantire ngo n'inzara iri kumubeta. Aba muzumva bose bari kubwira Gisegede ati duha amafaranga tugiye kurwana rero mu 23 na MDP twirwaneho nuko mubeshya n'inzara. Yes, reka mbabwire ngo umugoroba mwiza cyangwa ijoro ryiza buri banaho bari hose. Tuje mu makuru y'aka kanya, na makuru update, na makuru agezweho, tunababwira uko byiriwe byitwaye mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kwibanda cyane kuri bwa bwato bwarasuye muri Lake Tanganyika. Bwari burimo ibiki, bwari burimo ibintu byinshi. Ejo bundi no twaberetse imodoka n'ubundi yarashwe, yari ifite agaciro k'ibihumbi 800 by'amadolari, iratwikwa rwose. Ubu ngubu intare za Sarambwe zakuyemo umuzaha, zakuyemo umugaryo, nta mukino zifite. Aha, turaza turebere hamwe drone ibyo yakoreye abakurushari. Turaza turebere hamwe ibyo wazalendo bari kuvuga. Joseph Kabila se we yabahugiye mu biki? Ubu ngubu byitwaye gute kuri Raisi Joseph Kabila? Hari amakuru agenda agaragaza ko ubu hagiye kubaho impinduka, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma kikongera gufungura bigizwemo uruhare na President Joseph Kabila. Amakuru akagaragaza ko hari amabanki mpuzamahanga agiye kongera kubukorera hariya mu mujyi wa Goma, aho wabonaga ko abantu benshi bajyaga ku mabanke ibyabo bakambuka umupaka wa Kongo n'u Rwanda bakinjira mu Rwanda, akaba ariho babikorera. Amakuru dufite muri aka kanya ni menshi, turaje rero kugira ngo tuyabagezeho ku buryo burambuye. Reka ano makuru inyahere ahangaha ni muri Minembwe. Ni mu rukerero rwo kuri uyu wa mbere ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi, drone itaramenyekana. Ibi byose biri kugenda bigakorwa bakavuga ko ari drone itari yamenyekana. Imodoka iratwikwa, ibikoresho bigashye bakavuga ko ari drone itari yamenyekana, ibikoresho bya FARDC. Ubwato buri gutwikwa bakavuga ko ari drone itari yamenyekana. Ngo itari yamenyekana nyirayo yagabye igitero cy'ibisasu ku birindiro bikomeye by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya wazalendo, FDLR ni hariya mu gace kegera ishyamba rinini rya Mwenga. Amakuru y'ibanze agaragaza ko icyo gitero cyahitanye abasirikari benshi, aho bivugwa ko umubare munini wabaguye muri icyo gitero ari abasirikari b'u Burundi. Amakuru yizewe yahawe
wari hafi y'aho igitero cyabereye avuga ko iki gitero cyabaye ahagana saa 8 za nijoro, ni mu rukero rwo kuri uyu wa mbere. Yagize ati iyo drone yateye ibisasu saa 8 z'ijoro imbere y'aho bita Giseke ugana mu ishyamba rinini rya Mwenga. Aho yateye hari hateraniye abasirikari benshi cyane abo mu ngabo z'u Burundi, kandi benshi muri bo bahasize agahanga, bahasize agato. Minembwe Capital ndabona no yabyanditseho ngo amakuru ya Minembwe Capital News yakusanyijwe agaragaza ko ahatewe ari hamwe mu hantu hafatwa nk'ibirindiro by'ingenzi by'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR zikorera ibikorwa bya gisirikare muri aka gace ko muri teritwari ya Mwenga. Iki gitero kibaye nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru avuga ko drone yari yateye ibisasu muri Rusenda muri teritwari ya Fizi, ariko no makuru yo gutera kurasa ariya muri Rusenda yo nemeza ko no makuru ntabwo ariyo, kuko Rusenda nta drone yaharashe. Ndagira ngo tubabwize ukuri, nta drone yaharashe. Ariko ahangaha rero muri teritwari ya Mwenga hariya mu ishyamba abasirikari Burundi barahaguye ku bwinshi. Ngo ntabwo kugeza ubu ngubu FARDC n'igisirikare cy'u Burundi baratangaza umubare nyawo bahitanywe n'icyo gitero cyangwa ngo bagire icyo babivugaho. Amakuru aturuka ku baturage n'ahandi masoko yizewe nuko aka gace akomeje kwemeza ko igihombo cyabaye gikomeye. Nuko ngo igihombo cyabaye hariya kirakomeye, ariko murabizi ko igihe cyose ntabwo FARDC ijya yemera ibintu byabakorewe. Ahangaha rero umuntu yakwibaza ati ino drone yarashe ikarimbura abasirikari b'u Burundi, ikarimbura abasirikari ba FARDC umubare munini, ikaba itari yamenyekana, yavuye se mu ijuru? Ni yande? None se FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bahanganye nande? Namwe muhite mwiyumvisha aho ino drone yavuye. Andi makuru rero nk'uko tuyabona agaragaza uburyo buriya bwato bwarashwe. Arabizi ko ubwato rwose bwarashwe. Ubwato bwarashwe burasirwa hariya muri Tanganyika. Bwarashwe, bwari bwikoreye ibikoresho bya gisirikari, bwikoreye drone zo mu bwoko bwa kamikazi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, bari bazanye ngo baze kwica abanyamurenge. Intare za Sarambwe zirababwira bati sha ntabwo ibi ngibi tubyemera, ati ntabwo tubahereza umwanya wo kugira ngo ibi bikoresho mubizane. Icyo nababwira cyo nuko icyo nababwira cyo kimwe nuko ibintu byakomeje kuzambira rya huriro rya FARDC, rya huriro rya Wazalendo. Nabonye abantu benshi bagenda bigaragaza berekana uburyo bari gukubitwa, nubwo ubona ko FARDC ikomeje gusohora abasirikare, ariko ngewe bari abasohotse mbita ko ari interahamwe zo kwa Gisegeti, kuko ni bamwe muri ba bandi bita ko ari abo muri Kasai. Eske aba ingabo z'ahantu runaka, ko aba ari ingabo z'igihugu, aba ari ingabo z'ahantu runaka. Abonaga ko na guverineri ari byo wenda abonaga ko Felix Antoine Gisegeti Chirombo nawe ashaka kugira ngo nawe agire ingabo asa naho nawe azikontorora. Reka twumve iri jambo ry'uno mugabo, ndashaka kugira ngo iri jambo turyumve, twumve noneho n'iry'umuzalendo yavuze. Reka tubyumve noneho, ndashaka kugira ngo tubyumve ibi bintu ndashaka kugira ngo tubyumve. Banke ba strategy ya nguvu. Hivi vita hakuna. Kimya. Mikenge ba. Aravuze ati ngo ba bantu, uyu ni wa wundi witwa bya Dunia. Aravuze ati ba bantu ni abantu bafite strategy, ni abantu bafite n'imbaraga. Aremeza ko bafite imbaraga. Bako, Brazero bako, Ilalo mbili bako, hakuna mtu kubatingiza. Ubwo buce bwose avuze
biraro mbiri .0 kwa Muhima na he hari kuvuga muri Minembwe ngo barahari ngo nta n'umuntu wo kubanyeganyeza. Babapatia emwa kama Manyema ikuanguka Tanganyika itanguka. Ngo ngiye ngo mbahereje ukwezi kumwe, ariko ejo bundi naho nabivuzeho ngo Manyema niba itaguye donc kama ikuanguka ngo niba itafashwe Tanganyika izaba yafashwe. Nuko ngo indi province muri kuno kwezi kumwe Manyema cyangwa Tanganyika indi province iraba yafashwe. Aha rero turaza tumenya ngo eske ni Manyema cyangwa ni Tanganyika. Yende kuona ari Tanganyika. Na Baraka watu watakula bugali bila shida, kisi tuko na kukula hapa. Mesi wote tutabakia muliyai. Vira ngo Baraka urumva ko ari gushinga ngo abantu bazaba bari kurya ubugari nta kibazo nkuko turi kuburya hano. Baraka Fizi muliyai. Bakisha kamata kule sipe tutaiba bunduki. Mutusame. Ngo twebwe ngo tuzaba tumeze nk'abari mwigi, urumva ngo tuzafata zino mbunda zacu tuzikorere tuzijyanire M23 na MRDP twirwaneho tubabwira ati mutubabarire. Niko nabambia nasema ile juu ya nini ngo ngiye ndi kubabwira ngo ndi kuvuga ibi ngibi kubera iki. Wenye bako Minembwe huko njia ya kushukia fasi wanaita Milima. Ngo hariya bari muri Minembwe bafite inzira yo kuberekeza ahantu bita Milima. Bakifika Milima bako na possibility ya kushukia Lulimba. Ngo bakimara kuyara Milima ngo bafite possibility yose yo kumanuka bakagera Lulimba. Sijui kama unanisikia. Alorki kule kutanganyika kule kumanyema hakutakuwa resistance. Basi na kwa niambie koze tumana kutakuwa resistance. Ngo reka mabwire ko hariya muri Manyema ndetse n'hariya muri Tanganyika ntabwo azigira abo resistance. Donc na resistance wazalendo cyangwa FARDC cyangwa zitezanira mwe zo mu Burundi bazigera bagira. Ngo reka ngo hari impamvu ndi kubibabwira. Niambie koze hakuna mwanatetea nchi kama hiyo siepeki. Ngo reka mabwize ukuri ngo nta muntu uzavuganira igihugu uburetse twebwe twenyine. Iyo niyo koza ari gutanga akerekana ko nabo bariteguye yuko intare zasaramwe ndetse n'amadubi isaha ku isaha baraba bamaze kubasesekaraho. Reka twumve no mugabo bamwita ngo ni Makanaki, ni wa mu general autoproclame. Tunakuwa makardo. Wakati tulianza kizalendo, wakati ya bamse na Kabaka, bamse Padiri, bamse Ngomanya, bamse Dunia. Ngo twebwe ngo twabaye nk'ibikarito ngo ni ibikarito. Igihe ngo twatangiye ikizalendo bari kumwe n'ari amazina avuze tulikuwa ba escort yabo. Ngo twatura ama escort yabo. Aba bazalendo leo bamingi tulikuwa watu wazaliwa. Yeye bikamata silaha liko na miaka 10. Ngo icyo gihe ngo bano bazalendo umwebwe muri kubona buno ngo bari batari bavuka. Ngo kuko ngo we ngo yafashe imbunda afite imyaka 13. Sasa kuko watu tuko tunajidanganya kutokana hapo aseme ndio nguvu inatuishi. Hakuna nguvu, ni akwatire ndio tunakuwa ndani. Na ndio maana vifo ya kwetu wazalendo tunaanza kufa sana juu ya upumbavu yetu. Anga arabivuga neza. Aravuze ati niyo mpamvu abazalendo ngo turi gupfa cyane ngo hejuru y'ubupumbafu bwacu. Ngo nta mbaraga dufite zo guhangana na mama 23, nta mbaraga dufite zo guhangana na MRDP twirwaneho. Ngo turi muri aventure sinzi ngo ndabivuga mu Kinyarwanda, turi muri aventure, reka bivuge gutyo nta kundi ko nabivuga. Unakuwa nakutana mtu anajikonsantrea na watu 12 anakuwa kwa telefoni naenda Kageregere, nani mwenye ataenda Kageregere? Basi wadanganye hapa.
ngo ukabona umuntu ngo afite abantu 25 n'imbunda 25, bakaba bagiye kuri rezo sosiyo ngo kuri telefone ngo ngiye kurwana na M23 ngo kageragere, ngo ntibakababeshye. Uyu ni Makanaki. Urumva ko urugamba rwamaze kugira ute, rwamaze kubatsinda. Yarangiza Gisegeti nawe akagenda akirata ngo nanjye ngo mfite ingabo. Uzifite kuna mzalendo ataenda kapigana Kageregere na mwenye atasimama ende Kageregere, nasema ba viongozi wa wazalendo biko hapo, ndio mpatia ngombe mimi Makanaki na sinye mbele huyu Mungu wa mbinguni. Ngo reka mbabwize ukuri ngo umuzalendo, wano hari abayobozi ba wazalendo, ngo umuzalendo uzafata imbunda akagenda akajya kurwana Akageragere, akajya atabivuze kuri telefone, ngo ngiye mivugiye mu maso yanyu ngewe Makanaki, ngo nzamuhinga Andre wasikudanganya. Wana masikini atakuwele bongo. Hakuna mzalendo ataenda pigana Kageregere. Hiyo unasikiaka naenda Kageregere liberation. Avantire jala ile. Wabyarinde ngo muzumva ngo muzalendo ngo ari kuvuga ati ngo ngiye ngo mu operation ngo niki, ngo ngiye kurwana Kageragere, ngo iyo ni avantire, ngo ni inzara, ntabwo azajyayo. Felix Antoine Gisegeti Chilombo ndi bamutayo bambwira ati ngo tugiye kurwana muri Rubaya, akabahereza amafaranga na ba Kigingi, iriya ni inzara yabibateraga. Jean Marie uzumva avuga ati ngo ngiye kujya kurwana Gicanga, bamuha amafaranga, ni inzara iri kubimutera. Uzumva wese ngo agiye kurwana na M23 azaba ari kugira ngo Gisegeti amuha amafaranga yirire, ntabwo azajyayo kuko bazi ko batsinzwe. Ko byose ngo bibereyemo ngo nicyo bita ngo ni avantire, icyo bita ngo ni avantire niyo bibereyemo. Urumva ko nabo ubwabo bazi ko urugamba batarutsinda. Kageregere ni wanaume ndio watashimama. Ngo Kageragere ngo n'abagabo bazahaguruka bakajya guhangana n'intare za Sarambwe n'Amadu. Ariko se abantu bafite BM, abantu bafite biriya ibibunda biremereye bibiri base Felix Antoine Gisegeti bazajya guhangana koko na bariya bapeti? Bazajya guhangana na bariya bapeti? Urukumva ko ni ibintu bitazashoboka. Tubabwira ko n'ubundi ibyo byo bamaze kubyibonera, gutsindwa bamaze gutsindwa. Reka tubabwire ko amakuru ari kugenda asirikira, ubona ko bariya bantu bamaze gutsindwa. Hano rero nuko bari bamamagariye ndi kurikodinga, ikibuga cy'indege cya Goma gishobora kuza gufungurwa mu minsi mike. Amabanki ashobora kuza gufungura mu minsi mike, amabanki étrangère. Ahangaha tubabwira ko Joseph Kabila ubu ngubu mugiye kongera noneho kumubona mu buryo bweruye, mu buryo bukomeye. Uwo ni Joseph Kabila, mugiye noneho kumubona agiye kongera kwigaragaza, bigaragaza imbaraga z'uru rugamba uko hagiye kubaho impinduka zidasanzwe. Reka mabwire ko hano ni muri village cyangwa muri village 5, amalokalite 5 yo muri secteur ya Itombwe yamaze kuba tombe, yafashwe n'intare za Sarambwe ndetse n'Amadu. Murumva aho ibintu bigeze. Nuko ngo tombe zakomeje kwa nyinshi, Kamituga tombe, Centre Mwenga tombe, Gatoyi tombe, za Rusenda tombe n'ibindi bice, kandi cya gisirikare cya FARDC kikaba gikomeje gupfa mu buryo bukomeye, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bikaba bikomeje gutwikwa byeruye rwose, na drone zitari zamenyekana ngo ni drone ziri guturuka ngo ni drone ziri kuvaho. Ariko icyo nababwira cyo mwumve ko intare n'Amadubu bahanganye n'ibihunyira, bagahangana n'izo FDL zo mu Burundi, bagahangana n'izo FDL zo kwa Bakayumba. Donc ubona ko ibyabakorerwa byose
umwana abyumvishirije yuko n'uriya nawe abivuga akavuga ati nta mbaraga dufite zo kuba twahangana na bariya kandi uzababeshya ngo agiye kageragere muzamenye ko ari kubabeshya. Reka mbifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka Imana yibanire namwe. Asante sana.